ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now. See you whining, grind like that, all on the floor like that. Oh. Kasyat nong krem, kabadai si benta jong ka jingle niam kahima khairim. Kalanang kiu da ka jingye sim benta shirhem jong ki khon ki hajar kahima. Bat kham tam da ka jingwan tu jong ki breu ki banambar ka jella. Ban sakhi ya kane ka le niam ka ba pau bha jong kahima kat banang ya kisni bat kisnem. Kasyat nong krem kala sedang haka khat wei tarik bat la penkut no haka khat ar tarik unai weng kum si benta ban ai ngu yau blei trai kan rat na ka benta ban bha garep karyang bat ban yo ki jing kerku kerdok kerhai na ka benta ki khon ki hajar jong kahima ya gani kasyat nong krem la sedang da ka jing syat no kejat jong ki bakrau kahima na ka ying sat Bat ondala dep kini ki bakrau la buat pat saki khon siem jong kahima khairim. Harengkat ki pai bat ki plang ka bamut ki khon ki hajar jong kahima khairim. Ki ranggen sai ki baya simenta hakani kasyat nong krem. Hala ka riam tenrai ukasi. Daki spong harengkat bat utuya upaila. Usyan rendang. Ki janpong ka rengkap bat usempia. Ya kabaki kawe hakasyat. Kat bana kaliang jong kitay soti gibawan ya simenta hakasyat aingu ki deng da kapang sniat kabala don lang bat usentiw lasubuan. Harengkat bat ki paila harendang bat u kenjri taba rupa lembat ki sai kelong ki kpieng nalor ki wei pat. Karyam tenrai gadai kebala kering bat pensyok biik bahaya ki babun sepangut ki nongwan jengok kai. Kentop ya ki bawan ban sakhi haga sen banengkong ya gani kelek niam jong kahima khairim. Ki nong syat ki bala poi ban ya simenta hamadan syat jong kahima khairim. Kim duna syu ya ka saus pangut ba kentop ya ki teisoti bat ki ranggen sai. Kini ginong syat ki bu renti na kasur balami na ginong tem nong put ki duhalia. Ki khon siem ru kilai simenta hakani ka syat nong krem. Harengkat kar riam ka bet ka ba isyong kun. Hakani ka sngi lawan sakhi ru daki kenrem kilendan. Kentup ya ulat kejela u Chandra Shekhar H. Vijay Shankar u sembut Menteri Ramba kejela u bak sniau bahalang dhar u Menteri Sorkar bak poleng dok u Chief Executive Member ka KHADC u bak peniai sing siem u Deputy Chief Executive Member u bak pensyengany NCM nalor ki Executive Member ka KHADC ki balapoi ban sakhi lembat ki weipat Usiem kahima khairim upaim Dr. Balajit Singh Siem ulaong baka jingwan jong ki khon ki hajar jong kahima ban pendap smam ya kamadan syat kalong ban pendon buram ya kahima si sen si snem ban ai ka ngu kadam hau kenrat na ka benta ban kurku kerdo ya barok lang
ngadap dak jing kemen negosiasi kelar dari kumnai biang usnem arho arsa pengilian pendep ia ka syat cisen cisnem kesat nongkrem kesat berlenium kahima kharim penginci penongman kesnem pan punsa punek ya keriti kudustur tak sencar kadar keniam perkom pada kapten kaput kesat kemen hakan isi silka indai kesi kesai barok sisi adu mustap adu benuk pejat ikon sim syab mensenang kinong syat mensi de jing bun jing kinong syat mentam si saksi ba kai kebangi pendep kolong kai kebagi kun kajar pedang panyo ia kata kakot kiat kasai kanang kebet kebiang kapoh pai mansa gerti sencar kumlaseng labu kilong syom chua berengkat berkerja sencar dia menurun tu ketem keput kasat kemen melor kaleniam dia akan si apa ni ia akan kejing job jong kakam untuk si jaga jingten rengkat ubei trai kentat nong thau nong bu ban pendap ban penbiang ia ka na yo ru ia kejing don jong governor jong Meghalaya pula ai ia kejing menjur ya kabil jong ka administration jong ka himak herin ya ka polosai kani ka teu bladap polawan berpelat ya ka hani asmet menta kasi kini kalong kasi sakan mau ya ke darbar ke jungi ba governor wan ya kani kasi berpelat ya ka nang ta burom ke jok hima bagi kon kajar kinyo ay kabha kami at pagkasuk kasay pagkasincar kadar independenti ki da karti sincar kemudian rengkat berkaan ya ke ai kaba ide banyak pendep yang na kamta kersincar kadar nadu kesnong katau kerai kemuluk ke hima kesima ni martatien wa kini kejing aibor hima kanon ra juga jing bha jing miat na kamta kikon kajar ya kiba kede kamram jungi menyadai ke hok juki ban mansumar ya ke hok ke jong kahima agawi ke por sekwe pa senang bagi pateng iba yot pateng hadin ya kini kesecar kadar kin cingan kin kamsuk dan penbej ya kesecar kadar kepaman ke por man kesi man katayo man kaprai na agawi kesnem sekwe pat man dan kejing cingan ba rengkat kesencar kadar kedan dugaan ban ya trikam berkah imar satien bakajing pendep hok jungi ya kam kanlong nagamta kabiang kabet lang ibaro tam ne ikun kajar hok menteri banda ban sumar jadi hok jong long try halak ima be jung hun jong mensim bakajing kemen kedap abang i tam ginong shan kipun kan ne kalong kum kepansiat ya kesencar kadar haka hima jongi haka neusi ni kermen besi baku besai kibanang menang pen tengen menang pen saat kesencar kadar kinang dan kerhai besi banwan kecing jongi nam tak borong hima karim be jongi sia jero itu ajeng so jong kurang berskam ya kerti sencar ke hima menang penbiang penbit ya ka nago ke bos report ngin pej pat ada hadiah nepot dan sya kinu kan dunda yin template mendan di amendment na kan no por kebangi i kelom kedon kamen tapika jing long nong sensyar naduk nong sensyar hima naduk CM kami kilendo ki menteri ki prau putri ki nong sensyar raj nong sensyar senat raj ki longsan mansan bedadon nari boy adu ariwar dan ang tapat so sensyar senong kemudian nakeleng ke hima jongi adu riboy hari pelang pada adu riwar kita hi kinong ibentah benkam na kamenta kemen penbej ban penbiang ban penlong berhenti jak secara kadar kebiang kebebiat hamtam kebenyayaan berkejuk ke pemerintah isar raj berkirai kinong hi kumbas saufau tali ngimpat ngijau ngimpat pej galis jangan am trai kan dunai saus pa